Uvira ingabo z'u Burundi FDNB ziteguye kubuza 23 kwegera imipaka y'u Burundi. Naho umutwe wa 23 w'imiko General Ntawuka Pacifique Arias Uga uhoza ari umuyobozi w'igisirikare cy'umutwe FDLR mu butegetsi bw'u Rwanda FDLR foka atakira. Naho uburambe bwifuza kwitabira ibiganiro byo guhagarika intambara muri Ukraine. Ndajya mu yandi makuru babwire ko hari umucuruzi wishe umugore we amuti ndetse akamuteraho insina yakatiwe gurwo kurongwa. Nitwa Nibizi Francois Nelson Junior yabategure yose ndaje nyabagezo mu buryo burambuye zo zari incamake ntujye kuri zo nyakira amajwi zanyu muri kutwumvira ngo ikaze mu isoko bagezweho. Gwaya ikaze makuru ibice birindwi muri gitondo saa moya bikorwanye n'amahanga n'ubutwererane. Ambasaderi Olivier Jean Patrick Ndungi ngana amagambo ya Minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe Afrika Florence Hailbari washatse kumuza nifuza bari 70 bishwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF. Umunsi wo kuwa gatatu nibwo imbere y'abagize inteko ishinga amategeko Minisitiri Collins Hailbari yabajijwe ibijyanye n'impfu z'abakristo 70 baherutse kwicwa n'umutwe wa ADF wakoreshejwe imihoro n'inyundo. Imirambo y'aba bantu kandi ko ari 70 yasanzwe mu rusengero muri territoire ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yizewe kandi ari kuvuga ko abantu biganjemo abagore n'abana babanje gufatwa bugwate n'umutwe wa ADF nyuma uza kubica. Abagize inteko ishinga amategeko mu Bwongereza baje Minisitiri Collins Hailbari nigwe kandi hari icyo yabazi kuri izo mfu niba Ubwongereza bwaragejeje iki kibazo ku miryango mpuzamahanga. Mu gusubiza Minisitiri Collins Hailbari kandi yahise azana ambasaderi Nduhungire muri iki kibazo. Atukuri nuko kandi turi kugerageza ngo ibyaha byose biri gukorwa muri ibi bitero bikorwa iperereza abantu babiryozwe. Ubwo kandi nahuraga na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda i Geneve muri iki gitondo yahakanye ibirego byose bishingiye kubiri kuba. Nyuma y'aya magambo Minisitiri Nduhungire kandi yavuze ko ibyatangajwe na Collins Hailbari kandi atari ibyo kwihanganirwa. Ati ubu n'ubujiji buri muri uru rwego kwitiranya ibintu n'ibinyoma bya Minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe Afrika Collins Hailbari ni igitutsi kandi si ibyo kwihanganirwa. Yabajijwe n'abagize inteko ishinga amategeko ikibazo cy'abakristo bicishijwe inyundo n'imihoro n'abarwanyi ba ADF umutwe w'iterabwoba ukomoka muri Uganda ushamikiye kuri Islamic State mu gace ka Kasanga muri territoire ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Arangije avuga ko ubwo rero nahuraga na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yahakanye ibi byaha kandi byose biri kuba. Minisitiri Nduhungire Jean Patrick kandi yagaragaje ko guverinoma y'Ubwongereza igomba gusobanura ibi bintu. Reka ngaruke mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rusizi no kwa abaturage bo mu mirenge inyuranye y'aka karere bafite inyungwe ku ikoreshwa ry'umuhanda cyapa Mibirizi bavuga ko wangiritse bikomeye ukaba ubangamiye cyane abawukoresha cyane ko imodoka ya Coaster unyuraga mitwa y'abagenzi itacyanyura. Wa muhanda w'ibirometero bigera kuri 15 ukoreshwa cyane n'abaturage bo murenge wa Kamembe n'imirenge yose ndetse ukoraho hanyura ndetse bahanyura bajya ku isoko rya Bambiro murenge wa Nyakarenzo no ku bitaro bya Mibizi ndetse bakomereza mu mirenge ya Gitambi, Muganza, Bugarama, Mururu na Nyakarenzo. Abaturage kandi basaba ko washyirwamo kaburimbo ibibazo uteza kandi bigakemuka kuko ari umwe mu mihanda ifatiye runini aka karere ka Rusizi. Umuturage umucuruza mu isoko rya Bambiro wo mu murenge wa Nyakarenzo ndetse unawutuyemo avuga ko kandi mu gihe cyose uyu muhanda ugipfapfanye abaturage b'Anyakarenzo bazahora mu bukene bukabije. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rusizi Habimana Alfred avuga ko ibyo kandi abaturage bavuga ari ukuri ariko uyu muhanda yihutirwa kandi ugomba gukorwa. Avuga kandi kuri uyu muhanda wagakozwe udafite inzira z'amazi ku munsi kandi ukaba ugenda wangirika. Umuhanda kandi barawukora kandi bakagerageza gukoresha imbaraga ariko mu mihanda izakorwa muri gahunda y'imyaka 5 bafitemo aho ingengo y'imari yaboneka wahita ukorwa ndetse kuko washyirwamo kaburimbo. Yagize ati byaterwa nuko ubushobozi icyo twifuza nuko washyirwamo kaburimbo kuko burya kuvuga ko umuhanda ukoze neza nuko ukoze mu buryo burambuye kandi burambye mu rwego rwo hejuru. Ni mu gihe kandi ubushobozi bwo kuyikoramo butaboneka haba hakozwe ibindi bituma
ugendamo ndetse bitewe n'ubushobozi buhari ukazashyirwamo kaburimbo uko ariko ugendwa. Reka njye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba n'ubundi nuko abaturage bo mu mirenge ya Kanjongo na Cyato muri akarere ka Nyamasheke batse ndetse batwariwe ubutaka n'umushoramari wubatse uruganda rw'icyayi mu murenge witwa Cyato bongeye gutakambira ubuyobozi basaba ko bwafasha gusubizwa uburenganzira ku butaka bwabo. Mu myaka hafi 10 irashize nibwo uruganda rw'icyayi kwa Cyato ndetse rwaguze ubutaka bw'abaturage ndetse bwiyandikishaho hagendewe kubwo abaturage uruganda rutaguriye. Uruganda kandi rusobanura ko byatewe no kuba hari abaturage bagiye batanga icyangombwa kimwe kiriho imigabane y'abantu batandukanye. N'ikibazo abaturage bavuga kandi gikomeye ko bagiraho ingaruka zirimo no kubura ingwate no gutanga mu buryo batanga mu bigo by'imari, kudahabwa umuriro w'amashanyarazi no gucikanwa kw'amahirwe no kubona imbuto n'ifumbire kuri nkunganire. Ndagijimana Philippe numwe muri abaturage kandi n'umushoramari hari ubwo yagiye agurira igice cyo ndetse akanamutwara icyangombwa cyose amubwira ko bazakora ihererekanya ry'ubutaka. Ati kandi harabo yagiye agurira igice akabatwara icyangombwa cyose akababwira ko bazakora ihererekanya ry'ubutaka. Yari afite umukozi unyuzamo GPS n'agakoresho bapimisha ubutaka akora icyangombwa gishya, noneho wajyana icyambere ugasanga kirafunze. Umuntu uguze ubutaka muri aka gace kandi ntashobora gukora ihererekanya ry'ubutaka kuko bagiye barikora nyiri butaka riragurisha, usanga ubutaka agiye agurisha butamwanditseho. Muri Kamena umwaka ushize bwo umuvunyi mukuru yasuraga abaturage ba Nyamasheke yagejejweho kino kibazo. Ati icyo gihe kandi Ingabire Asumuta uhagarariye uruganda rw'icyayi rwa Cyato rwibarujeho ubutaka avuga ko icyo kibazo bazagikemura mu cyumweru kimwe gusa. Na n'ubu amaso y'abaturage yaheze mu kirere bahangaha ku Cyato. Ingabire yemera ko kandi ubutaka bubaruye ku ruganda atari ubwarwo, akavuga ko bishobora kuba byaratewe no kudasobanukirwa ko abaturage n'umukozi wari uhagarariye uruganda kugugura ubutaka bw'uruganda. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse atanga kwizere kuri iki kibazo ko mu kizaba cyakemutse bitarenze ukwezi kumwe. Ati twashyizeho itsinda rinini kandi rero n'abakozi b'akarere bashinzwe gupima no kubarura ubutaka n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka n'ubwubatsi ndetse n'ububitsi impapuro z'ubutaka akorera mu ntara, ku buryo tubona ko bitari burenge ukwezi batamaze kubwandikwaho. Ubutaka bw'abaturage banditse ku ruganda rw'icyayi rwa Cyato kuva mu mwaka wa 2015 bungana na hegitari 38 buriho inzu z'abaturage zirenga 180 zirimo izituwemo n'izikorerwamo n'ubucuruzi. Ni nayo yo mu Rwanda. Ni munyemerere mpite nyarukira hanze y'imipaka y'u Rwanda babwire ibiramutse bihavugwa muri iki gitondo. Kwaramutse avuga muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nuko umutwe wa mama 23 uvuga ko igitero cy'Ibukavu kisha abantu 13 cyifashije grenade zisa n'izigisirikare cy'u Burundi. Abantu 13 nibo bapfuye, abandi 72 barakomereka nkuko bivugwa na M23 mu gitero cy'ibisasu mu ikoraniro ry'abantu benshi hagati y'umujyi wa Bukavu ku munsi w'ejo ku wa kane. Baje kumva umukuru w'umutwe wa Alliance Fleuve Congo. Uyu mutwe wa mama 23 ubarizwa mu nagenzura uyu mujyi. Umutwe wa 23 kandi wavuze ko ibisasu biterwa ndetse biterwa amaboko bya grenade byakoreshejwe muri icyo gitero bisa n'ibindi bikoresho by'igisirikare cy'u Burundi. Abicishije ku rubuga nkoranyambaga rwa X yahoze ari Twitter, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza yamaganye ibikorwa by'ubugome byabereye i Bukavu kandi avuga ko Burundi nta basirikare bafite muri uyu mujyi. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 barizwa mu genzura Bukavu watangaje ko babiri mu bakoze iki gitero wisi cy'iterabwoba ku basivili Bukavu bafashwe kare bikimara kuba. kandi Konenanga mu kiganiro n'abanyamakuru ku munsi w'ejo yatangaje ko imibare yibanze igaragaza ko abishwe muri iki gitero abantu 11 barimo umugore umwe ndetse n'inkomere 65 zirimo 6 bakomeretse bikomeye. Nanga yavuze ko bapfuye kandi mu bapfuye harimo n'umwe mu bakoze iki gitero, avuga ko abakomeretse barimo kuvurirwa mu bitaro by'Ibukavu. Alliance Fleuve Congo barizwamo M23 ishinze iki gitero ubutegetsi bwa Tshisekedi, mu gihe kandi bwo bwavuze ko cyakozwe n'ingabo zo hanze ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Bukavu nuko umunyamakuru wari uriyo yamaze gukurikirana iby'iyi nama yavuze ko abantu bashobora kuba barenga ibihumbi 10 bari bakoraniye aha hazwi nka Place du 24 cyangwa hazwi nka Place de l'Indépendance kuva Konenanga akuriye Alliance Fleuve Congo na M23. Uyu munyamakuru avuga ko yumvishe guturika kurenze kumwe maze abantu bagakwirwa imishwaro birukira ahatandukanye. Yemeze ko yabonye imirambi irenga 5 y'abantu bapfuye n'inkomere nyinshi. Imibare y'abapfuye kandi
kandi kuri uku guturika ishobora kwiyongera nk'uko amakuru ya ndetse y'abahari atandukanye ari kugenda atugera havuga. Ishusho ryayo kandi y'ibyabaye ntabwo irasobanuka ugejeje isaha. Uwungije Corneille Nangaa kandi Bertrand Bisimwa nawe wari muri iyi nama yatangaje ko ibyabaye i Bukavu ari ubwicanyi bw'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Bisimwa yanditse ubutumwa kuri X avuga ko kandi ibyabaye ari umugambi washyizweho n'ibikorwa nyuma y'ibyatangajwe ejo ku mbuga nkoranyambaga mu kwibasira abaturage bazajya muri mitingi ya Alliance Fleuve Congo M23 barizwamo. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuga ko yihanganishije ababuze ababo ndetse n'abagizweho ingaruka n'ibitero by'i Bukavu. Ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga ko Tshisekedi yamaganye icyo gikorwa cy'iterabwoba cyakozwe n'ingabo zo hanze ziri ku butaka bwa Kongo mu buryo butemewe. Ubutegetsi bwa Kinshasa kandi buvuga ko ingabo z'u Rwanda arizo zateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziciye mu mutwe wa M23. Ibyo ubutegetsi bw'u Rwanda bwagiye buhakana buri munsi. Naho mu gihe benshi bakomeje kwibaza ku rupfu rutunguranye rwa General Michel Rukundunda uzwi ku izina rya Makanika wishwe mu buryo bubi FRDC hari amakuru agaragaza ko kandi ibimenyetso bihari bihurira ku itsinda ryitwa Akagara rya General Pacifique Masunzu uyobora zone ya 3 unashinzwe ibikorwa biri muri Kivu y'Amajyepfo. Nkuko aya makuru kandi abitangaza, iri tsinda ngo ribitegetswe na General Masunzu ryateye umutego General Makanika ndetse bamuvugisha kuri telefone bita abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FRDC bashaka kwitanga. Nkuko yarazwiho kuba umugabo w'igitangaza kandi ufunguye mu biganiro, General Rukunda ntiyigeze akeka ko ndetse ari uburiganya kandi yari yiteguye guha ikaze abo yitaga abatorotse FRDC. Inyuma yo guhamagarwa kandi hari undi mugambi mubisha telefone ye yakurikiranwe hamenyekana aho ari no kuvugira ndetse aho hagaze. Ubwo rero yitabaga telefone, drone yari yamaze kugera mu kirere ategereje gusa igipimo. Imaze rero amaze guhabwa amerekezo, General Makanika ahagaze yateye igisasu ku nzu ye ndetse irayisenya ihita inamwica. Nkuko amakuru kandi yakusanyijwe n'ibihe ndetse n'ibitangaza amakuru, iyi drone yavuzeho kandi iki cyiciro gikuru arinze n'umutwe watwirwaneho. Uko amakuru agira kandi ku isoko yacu turi gukesha amakuru mu gitondo yanditswe na Paul wo bita Paul Kabudogo Rugaba, akomeza avuga kandi ndetse na General Masunzu ndetse ari kwirata kwica aba ofisiye barenga 20 b'abanyamurenge ndetse utabariyemo abasirikare bato. Yitwa rya General Rukunda kandi ntabwo ryatunguye abanyamurenge gusa, ryatunguye ndetse ryakuruye n'amarangamutima hakurya y'imipaka, ritera umujinya mwinshi mu bihugu bituranye ndetse no mu yindi migabane. Cyakora imyifatire y'abashyigikiye Akagara ni wa mutwe w'Amasunzu irangwa n'ubugome butangaje. Ubutumwa bw'umuro ndetse bw'ubushotoranyi bwoherejwe mu baturage bapfushije kandi nk'uko inkuru zimwe zibivuga, iterabwoba ryeruye ryakozwe mbere yaho gato rikorwa ndetse mu gikorwa cyahitanye uyu Makanika. Ngaho iki gikorwa rero kidahagije itegeko rya Masunzu ngo kandi ryanakajije umurego mu bikorwa bya gisirikare, yohereza indege zitagira abaderevu izwi nka drone n'indege za gisirikare kurasa imidugudu yo muri Minembwe. Muri iki gihe kandi abaturage babayeho mu mubano ndetse mu mibabaro ihoraho kandi bazengurutswe n'imashini zica zigenda zidahwema hejuru y'ikibaya kinini. Muri icyo gihe kandi ngo hari amakuru y'ibinyoma akoreshwa n'umuvuduko utangaje, inyandiko zimwe n'amajwi byakozwe hakoreshejwe ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano artificial intelligence byasohotse bishinja u Rwanda na M23 kuba aribo bateguye ubwo bwicanyi. Mu gihugu kandi aho amakuru y'ibinyoma kenshi yizerwa kurusha ukuri, aho ibinyoma kandi byakwirakwiye vuba bitera urujijo n'amacakubiri. Nyuma y'iminsi mike gusa amakuba abaye nibwo kandi abayobozi ba gisirikare ba Kongo amaherezo bemeye uruhare rwabo mu rupfu rwa General Rukunda. Irihinduka kandi ryatinze kuko hari ntabwo ryagabanyije gukekwaho umugambi mugari wo kurandura abanyamurenge ngo guceceka cyangwa se gutita kuri ibibazo kw'abayobozi. Ibisi bituma umuryango w'abanyamurenge uba mu bwigunge ndetse bwimbitse, uhura n'ubugome kandi n'ihohoterwa rishingiye kuri gahunda itavugwa izina. Amahanga kandi hazagera ryari kurebera ibi byaha nk'uko bibaza. Urupfu rwa General Michel Rukunda ngo ntabwo ari igihombo gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'abantu banze kuzimira munsi y'ibisasu n'amakuru y'ibinyoma. Naho muri Uvira FDN n'ingabo z'u Burundi biteguye kubuza M23 kugiye kwegera imipaka y'u Burundi. Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo z'u Burundi zikomeje koherezwa, nubwo hari ibihuha bivuga ko kandi zavuye
zoherejwe kandi mu gushyigikira FARDC n'ingabo za Congo kugira ngo bahagarike Alliance Fleuve Congo ibarizwamo M23 nkuko bitangazwa n'abatanga buhamya benshi. Abatanga buhamya kandi bavuga ko ingabo z'u Burundi ziri mu mihanda w'igihugu nomero 5 cyane cyane muri axe ya yitwa Ruvungi Uvira ku birometero 10 gusa uvuye mu birindiro bya Alliance Fleuve Congo ibarizwamo 23 nkuko bitangazwa na radio y'Abafaransa RFI. Imitwe kandi imwe bivuga ko yaturutse Bukavu nyuma yo gufatwa n'umutwe witwaje intwaro ku itariki ya 14 Gashyantare, ni mu gihe kandi izindi zoherejwe i Burundi. Umubare wabo kandi uramenyekana kugeza ubu, ariko intego yabo irasobanutse: kurinda Uvira, umujyi uherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, ngutagwa mu maboko y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 barizwamo nkuko byatangajwe n'aba basirikare. Ibujumbura kandi iterambere rya M23 bakuye muri Kivu y'Amajyaruguru birukansa mu bukaba rero bari mu guhatirizwa kureba nibura nuko barinda imbibi zabo ndetse rekanakurikirwa hafi. Uburundi kandi butinya kubona Alliance Fleuve Congo M23 barizwa mu marembo y'umurwa mukuru w'ubukungu, ni mu gihe kandi umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda wifashe nabi cyane muri iki gihe. Kandi Perezida w'u Burundi arashinja ku mugaragaro u Rwanda gushaka gutera igihugu cye, nubwo aherutse gutangaza ko ari abamubwiye ko ariko bitakibaye. Naho umutwe wa M23 wemeje ko General Ntawunguka Pacifique alias Omega wahoze ari umuyobozi w'igisirikare cy'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda atakiriho. Byemejwe n'umuvugizi wungirije w'uyu mutwe Dr. Oscar Barinda mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter. Nibwo bwa mbere M23 yarivuze ku rupfu rw'uriya mugabo Pacifique. Ubutumwa bwa Dr. Barinda kandi bwari buherekeje amashusho agaragaza byahoze ari ibirindiro bya FDLR birahitwa Kamugogo hafi ya Kanyamahoro muri teritwari ya Nyiragongo mu birometero bibarirwa mu 10 uvuye ku mupaka w'u Rwanda. Amakuru ari kuvuga kandi muri Mutarama ubw'intambara yarimo ibintu hagati ya 23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo ririmo na FDLR, aribwo General Omega mu busanzwe wabaga ahitwa Ipari muri teritwari ya Ruturo, aribwo yimuriye ibirindiro aho bita Kamugogo. Usibye ibirindiro kandi abarwanya ba FDLR bari banafite ibirindiro mu dusozi turimo amabere y'inkumi naho bita Nyamushwi naho bita Kanyabuki. Barinda kandi yavuze ko bari mu birindiro bya Kamugogo ari byo ndetse byabaye ubwihisho bwa nyuma bwa General Omega, bisobanuye ko uyu murwanyi atakiriho. Yagize kandi Kanyamahoro ubwihisho bwa nyuma bwa General Pacifique Ntawunguka Omega, ubu wari umuyobozi wa FDLR uzwi nka Omega. Muri ubu bwihisho yashoboraga kureba ku mupaka w'u Rwanda ndetse no mu midugudu akomokaho aho yakorewe jenoside mu myaka 30 ishize, ndetse akaba yaranateganyaga gusubira kurangiza umugambi we atawushoje. Kwa 25 Mutarama yamenyekanye ko rwa Pacifique Omega leta y'u Rwanda yarwemeje biciye mu butumwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungire yanyujije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter. Naho hirya Afurika nuko ubu yifuza kwitabira ibiganiro byo guhagarika intambara mu gihugu cya Ukraine. Umuyobozi ushinzwe politike mpuzamahanga muri uyu muryango umwe bw'Uburayi bamwita Kaja Kallas yatangaje ko ibiganiro byose biganisha mu kugarura amahoro muri Ukraine bigomba kwitabirwa n'Uburayi. Yabivugiye kandi mu kiganiro yagiranye na BBC News ku munsi wabanjirije uwejo, ubwo umunyamakuru yamubazaga uruhare rw'umuryango umwe bw'Uburayi ufite mu biganiro biri kuba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Yasubije ati kandi amasezerano ayari yose ku butaka bw'Uburayi akwiriye kwemezwa n'abanyaburayi. Uyu Kalasi kandi yavuze ko mu masezerano Ukraine iteganya kugira na Amerika ribana n'amabuye y'agaciro ya Ukraine atareba Uburayi, ariko ngo ibiganiro bijyanye n'amahoro yo bugomba kubigarukaho ndetse kubigiramo uruhare. Uyu muyobozi yavuze ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya atifuza intambara mu mujyi wa Ukraine, yarangira ahubwo ko yifuza agahenge kugira ngo abanze yisuganya azongere agabe ibitero bikomeye. Uyu Kalasi kandi yiteguraga guhura na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio kuwa 26 kugira ngo baganire ku ntambara yo muri Ukraine, gusa ikiganiro cyabo cyaje guhagarara bitunguranye. Ni munyemerere mbajyane mu yandi makuru nuko umucuruzi wishe umugore we amuteraho insina yakatiwe
we kunyongwa. Urukiko rukuru rwo mu mujyi wa Dar es Salaam rwahamije umucuruzi witwa Hamisi Luongo icyaha cyo kwica umugore we rumuhanisha igihano cyo kwicwa amanitswe. Urukiko rwemeje ko Luongo kandi wo mu gace kitwa Gazaulore mu karere kitwa Kigamboni yishe umugore we Naomi Marijani kuwa muri Gicurasi mu mwaka wa 2019. Umwanzuro w'urukiko wasomwe n'umucamanza Hamidu Mwanga avuga ko kandi ibimenyetso bihamya ku icyaha uregwa bidashidikanywaho kuko bagendeye ku buhamya bw'abantu 14 n'ibindi bimenyetso 10 byatanzwe byose bimushinja icyaha. Mbere y'uko urubanza rucibwa umucamanza uhagarariye bwasabye kandi urukiko guhana uregwa ndetse bwihanukiriye ndetse kugira ngo bibere n'abandi urugero batinye guhohotera abo bashakanye. Uyu Luongo kandi wateye umugore we insina bivuga ko yishyuye umugore we ndetse akamutwikisha imifuka 2 y'amakara yari mu kazu k'inkoko, ibice by'umubiri bisigaye akabitaba mu butaka yarangiza akanahatera insina. Mbega umugabo! Nubwo kandi hatari ndetse abatanga bamya 14 bamushinja iki cyaha, Luongo yaburanye agihakana avuga ko umugore we yataye urugo ariko akiriho. Luongo kandi yahakaniye mu rukiko ibyuko ari we ndetse wishyiriye polisi, akanavuga ko umugore we yamwishe akanamutwika yarangiza agatera insina aho yanashyinguye ibice byasigaye, avuga ko kandi yabikoreshejwe n'agahinda. Bwa mbere urukiko rwasabye raporo ya muganga ijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bwa Luongo kandi nagaragaza ko mu gihe icyaha cyakorwaga uregwa yari afite indwara yo mu mutwe ariko umuganga wayikoze ndetse atumijwe mu rukiko arayihakana, ahubwo agaragaza indi yemeza ko uregwa yari muzima. The Citizen turi gusoma muri gitondo yanditse ko nubwo umugabo kandi yahanishijwe kwicwa amanitswe, ariko iki kibazo cyatumye amajwi y'abagaragaza icyuho mu mategeko arengera abakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ribera mu ngo yongera kuba menshi. Amategeko ya Tanzania yemera igihano cy'urupfu ku bantu bahamwe n'ibyaha by'ubwicanyi ndetse no kugambanira igihugu, ariko kuva mu mwaka wa 1995 ntabwo cyari cyashyirwa mu bikorwa. Ndacyari mu yandi makuru, umugore yakatiwe imyaka 20 azira gukata igitsina cy'umugabo utamumaraga ipfa bari mu mibonano. Kevin Nabirye w'imyaka 34 y'amavuko mu karere kitwa Kamuri muri Uganda yakatiwe gufunga imyaka 20 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kugerageza kwica umugabo we Mathias Bwamiki amukase igitsina. Kwa 18 muri uku kwezi saa 5 z'ijoro nibwo umugore yakase igitsina cy'umugabo we amaze imyaka 10 babana ndetse bafitanye n'abana 4, amushinja kutanoza neza inshingano z'umugabo mu buriri. Mu rubanza rwabaye kuwa gatatu tariki ya 26 muri uku kwezi, umucamanza mukuru w'urukiko rw'ibanze rwa Kamuri bamwitsa Paul Owino yatangaje ko Nabirye yemeye icyaha cyo kugerageza kwica umugabo we, avuga ko ahawe igihano cy'igifungo cy'imyaka 20. Ati nyuma yo gusura uwahohoteye kandi mu bitaro no kwemera icyaha kundi kwawe mu rukiko ngo haye igihano cy'igifungo cy'imyaka 20 kugira ngo uhinduke ubaho ubuzima bw'abandi, kandi bibisomo no ku bandi bashobora gutekereza gukora nk'ibyo wakoze no gukata igitsina cy'umugabo. Niba rero wumva ari igihano gikomeye ushobora kujurira mu minsi 14 n'uwo mucamanza. Hari amakuru kandi ari kuvuga ko Bwamiki yababariye uyu mugore we gusa ngo ubwo umucamanza yamusuraga mu bitaro aho arwariye bya Kamuri General Hospital yabihakanye, asaba ko bamuhanisha igihano gikomeye. Ati abana bacu barahungabanyijwe n'igikorwa cya nyina kandi bafite ubwoba bwo kongera kubana nawe cyangwa n'abavandimwe be. Tuzabitaho kandi tubahumurize kandi tubarere neza, ariko ndasaba ko mu muhana bikomeye wenda nko kumufunga kugeza ashaje. Naho duhiniye amakuru yacu kuri uyu mugore wakase igitsina cy'umugabo we nyuma yo kutamara ipfa ariko bafitanye n'abana 4. Munyumvire namwe ariko abo tutatanye amakuru yacu, reka mbibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu ibanza mu gitondo. Muri amakuru nakubwiye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yagaragaje ko adashobora kwihanganira amagambo ya Minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe Africa Colonies of Highbury washatse kumuhuza ndetse n'impfu z'abantu 70 bishwe n'umutwe w'iterabwoba Rusizi. Abaturage b'Inyanza karere bafite inyungu ikoreshwa ku muhanda Mibirizi bavuga ko uyu muhanda wangiritse bikomeye ukaba ubangamiye cyane abawukoresha cyane n'imodoka ya Coaster yawunyuragamo itwaye abagenzi ko nanubu bitakiri kuhanyura. Naho mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba nuko abaturage bo mirenge ya Kanjongo na Cyato mu karere ka Nyamasheke batwara ubutaka n'umushoramari wubatse uruganda rw'icyayi mu murenge wa Cyato bongeye gutaka
umutwe wa mama 20 muri Repubulika ya Demokarasi kisha abantu 13 cyifashishijwe grenade zisa n'iz'igisirikare cy'u Burundi. Naho mu gihe benshi bakomeje kwibaza ku rupfu rutunguranye rwa General Michel Rukunda uzwi nka Makanika, hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wishwe mu buryo butunguranye na FARDC. Hari amakuru agaragaza ko ibimenyetso bihari biri guhura n'itsinda ryitwa Akagara rya General Pacifique Masunzu uyobora zone ya gatatu inashinzwe ibikorwa muri Kivu y'Amajyepfo. Naho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo z'u Burundi zikomeje koherezwa ngo ari hari ibihuha bivuga ko azavuye zoherejwe rero mu gushyigikira FARDC kugira ngo bahagarike Alliance Fleuve Congo ibarizwamo M23 nk'uko bitangazwa n'abatangabuhamya benshi. Naho muri Uvira DNB ingabo z'u Burundi ziteguye kubuza M23 kwegera imipaka y'iki gihugu cy'u Burundi. Naho umutwe wa mama 23 wemeje ko Ntawunguka Pacifique alias Omega Hozi ari umuyobozi w'igisirikare cy'umutwe wa FDLR urwa mu butegetsi bw'u Rwanda FDLR foka ubu atakiriho. Naho Burayi bwifuza kwitabira ibiganiro byo guhagarika kandi bakumbabwira ko umucuruzi wishe. Naho umugore yakatiye imyaka 20 azira gukata igitsina cy'umugabo kubera kutamumara ipfa. Munyemere nyahinire kuri uyu mugore wakatiwe imyaka 20 azira gukata igitsina cy'umugabo we babyaranye kane kubera kutamumara ipfa bari mu buriri bari mu gikorwa cy'abakuze. Mu gitondo ariko namwe mbashimire ko twabanye muri amakuru uragize baguma kuri umurongo uko twumviraho 105 n'ibice 7. Aya makuru mwateguriwe kandi murayizwaho nanjye Ningize Frank Nelson Junior niyo mazina yanjye. Mugira umunsi mwiza n'akazi keza twongere guhurira kuri iyi mirongo masaha yandi ari imbere. Muzagire weekend nziza ariko ntimugire umujinya kandi ntimurakare ndabakunda. Kinyarwanda ku 105 n'ibice 7 Country FM.